چاوه من اسمت نصرالدین کمال است نیازم اسمت تورنچی اف شوله ما دست بگیریش سال بداية هشته آدا مش دست بابي من دست بهادیه کرن و يعني جيل بو جيليش بابي بوم برايت ويش برايتي بو برازايتي بومه مش مامت خو گرت یا وانش بابي ما گرت یا و عمل ویره بگ و ایشت کن کارت کن ام هفت هشت گلک شد کن ام چار براینه و چار جل بر دست ما شد کن و يعني افشوله بوما يعني بيجن القلمات جيتن ام حياة ما في شوريدا مهنة مايا شولة مايا برنياسم تورناتياتي الدهوكة يعني بيجين عائلة تورناتياتي ام برنياسين الدهوكة والحمد لله شولة ما جيت رازينا يخوشا نسبة تورناجي يعني وك بيجن كتورناجي لازم مهارات دفعبن لازم تفكيروي جالك باش بد جاوي كي جالك باش بي أبي همي يجب بهم فرحي مهمترين تشتل دف تورناجي بهم فرحية هر کسی که يعني الدف ما بهم فرحي نبيت نجاحت شو اللي يدانينا چونكو آسانه صبر بود وید آسان چند رقه وید تو هنرم بی اول قانونامه ها ویره او ایک نسبت ما شوله سیارا عمل فيريت كان مثلا خلال لقت سارة كده هبي جارة كي قال لك هاي مثلا دين بيجن دنجة كي سارة متيتن يعني تشتكي بسيطة يعني تشيد بيتن في ترك يعني غيري وي تشتي نظن بس كت نسبة وزنه وفان شولا ام چين سات كانوا بوچارت كانوا اما بتريا شوله مثلا كارجه هاي يعني كارجهات مازن بيجن خاصة يتحسوا رملي همي تشتكي همي معملة قشتي شو لما سروانا بتريا يعني امشين بيجن ده 15 سال شو لما سر نسبة مازن سر معملة کارگهت مازن تصلیح آوان تعمیر آوان دانان آوان سرشنی ایگه چه کن نصب کن یعنی نه بس تصلیحه همشین کامل چه کن تمام طبعا أبي جفي رخيفة أجيب باشت اللحين كه نسبة شولما الفيري أم منينة مثلا هافين زوستان ورزي صالة هر چار ورزا أم هر چار ورزا وك إيك شول كان نسبة رمضان يجي هندك ساعات كيمتر ما يتهين رمضان إيش بروجيه وانا أم يعني ساعات خو كيمتر بس هكذا هاتو خدان محتاج بونا أبي أم بتريا جارب شافتن بشتي فطاره أم تن شولي وانا كان أف شولي مازن وجيران و اوی شوری سال چوی گلک مرد بس اف سال باشتره شما تکی یک کفن چنده اوش چنده اوجی ها اوی مای بچه که ملی مگوستا مای خزانی یعنی روزانه شولی من مثلا او دف من از بیشن سرداری الجلوان اشت کم جاوه من الوانا کاکی چهار شورد کرد اوه حوصا بالمقابل اوجی وصال گرمه یعنی از الویر حوستامه محل دست مداره بس شرنينه او قال منن براد منن اوش قالك شغله نشاندن اجر وصل مقابل نشاندن ام هاري كارن قال كده يعني هندك شغل اون هندك اون يعني دا بشكل شغله ما القلوي هاري كل شغل خو حال فيره نسبة شولما وحساسيات يعني زور حساسة يعني تتوقعنا كي چونكو بدنا نجاحات ما شولما دال فيري عالم قالك قسامات كدن اوش همي بو هندي تش باقجيا شوري ودقا شوري درنا يعني بيجن مليم قالك يعني مليمك اساسي ما يعني مليم يعني شنيد كان صوت واحدة يعني مثلا بيقول بأفاصنا بيبا عشرات بصوات عم تدانا افهمني بومات زفريتن اجبار هندي جا عالم قسامات كد قالك جارا مثلا امشين بيجينا كرتا شوي مليمه خلات يكر افا خدان معمل ضرر بو وقالك ضرر بوجي يعني
شد بیتن تو بار نکه قالب بکی بیتش تک خراب بیتن و علاج نبیتن اما از شوانم از هر برسمت یه بچیکم و از همیا بچیکترم که دکانم پیک و شول کن و برای من اسمت او اشراف آمد کردن گلک جارا تشتا ده خلط چه که آن حضرات سر شولی نینه گلک همی مروف خلط دادن تشتا که نرماله ده او تقریبا اشرافا شولی کردن سر ما و ام برای تکنو عامله و درکت ناشولی و تخصیص کردن شولی و او همی تشتا پریور بردن و بو کم مزاج شولی جوی گلکه هی و گلک خمش عالمت خودن مثلا نوید کس نرازیش دکانه در کردید و ام همیشه ایشالا یعنی جاوه ما نبس یل پاره جاوه ما یل سمعت پاش پاره اگر سمعت هات اب خو پاره ده دست